Mae yna gyfle i'r Drenewydd. Gosbi. A wyddoch chi be? Mae di rhoi honna. Dydym yn edrych i reoli'r bel, mae'n edrych i droi mewn un symudiad, mae'n neud hynny. Piers yn efo droed i fyny. Dwi'n meddwl mae'n gic o'r sbotyn meddal. Wel, does a neb di ildio mwy o giciau o'r sbotyn a Llandudno y tymor yma. Ond ar ôl deud hynny, mae'r Drenewydd di methu hanner i ciciau nhw o'r sbotyn y tymor yma. Felly os o obaith wneud i Steve Leslie am wneud nhw dalu. Dim camgymeriad. Y Drenewydd ar y blaen, a mae'n anodd iawn gweld ffordd nôl i Llandudno nawr. Mae'n cadw i ben, ond mae'n codi i ben hefyd i weld y golwr y symud cyntaf, geb ac seicolegol yma na, a wedyn mae'n gyrru'r golwr y ffordd anghywir. Kai Edwards. Webb at Smith. Smith gyda gael honna mewn. Dim yn disgyn yn garedig, mae nawr! A dyna chi ergyd, Matty Williams yn dod â Llandudno'n gyfartal. Oedd na ddim rhwystro honna. Maen nhw'n nôl yn y gêm. Cyffyriad cyntaf na di'r un pwysig. Mae'n gosod i o'i flaen o. Wedyn mae'n just addasu draed yn sydyn a cymryd yr ergyd ar dim siawn si Jones yn y gol. Phillips sydd wedi rhoi ddi mewn. A wedwch chi be, mae Mitchell ar ei diweddu a mae'r Drenewydd nôl ar y blaen. Ti sôn am syrthio i gysgu. Gwrth ymosodiad, lawr y dde, cwesiau'r postyn bella, reit allan o llyfr y textbook, a'r peniad yn un gwych, peniau nôl lle mae'n dod o, a mae'n mynd syth i Moni Gornel. Mae llofnod Connolly ar hon. Mae'n chwilio am ei gol uwch Gynghrair, gynta'r tymor. Gafodd y ddwy yn y cwpan o'r wythnos diwetha. Falle bod hynny di datrys y broblem seicolegol am y tymor. Ond na'r pediad. Tho trio i dwyllio fod o wrth siapio i gorff oedd o'n mynd dros y wal. A wedyn jyst chwipio i ar draws y gol. Mitchell. Mae o wedi sgorio heno. A mi allai fod yn gol bwysig iawn. Roberts. Mae'n dod nôl i lwybr Roberts. Mae'n gallu tanio no! A byddech chi'n meddwl bod hi ar ben nawr. Gol gynta Callum Roberts y tymor yma. Oedd o yno yn egin y symudiad. Oedd o yno i'w chyroni hi. Y Drenewydd tair. Llandudno 1. Wel, gyda ni clod fe'n tisio i'r ergyd, ond mae rai fi ofyn cwestiynau am y golwr fan ein Conor Roberts a'i safle. Pyn bach o lwc efo cael y bel yn ôl gan yr amddiffynwr, ond wedyn mae'n crymannu hi, dim i gornel, i canol y gol. Edrych ar Conor Roberts yn y gol. Be mae o'n da yn y safle yna? I fi, mae'n safle nunlla. Chris, a positive result in very difficult conditions. You must be over the moon. Yeah, delighted with that. I thought towards the end of the first half we got a little bit sloppy, but you know we started really well. Second half scored two really good goals. The second goal was a great goal, great balling, great header by Mitch, and then you know the third goal is a great individual strike by Robbo, and you know we saw the game out and did what we needed to do. Professional performance, and you know an important 3 points for us. How crucial do you think was the timing of that second goal? Look, we talk about all the time, I'm sure Fletcher will agree that we talk about how important starting the second half is, and you know, we've been guilty of that this year, not doing it, but it was really good team performance, and with the conditions probably Llandudno would have fancied the chances of having the elements in their favour second half, but we dealt with it really well, and you know I thought we ran out convincing winners in the end. Alex, we can talk about those conditions from the side of the pitch, but on the pitch, how difficult was it? Yeah, very difficult in them conditions. Obviously we had to play the game, and obviously second half, like the Gav said from the team talk, we came out, started well second half, played the conditions, professional performance, and managed to get the 3 points, which was much needed. And the race to secure those top 6 spots intensifies now, doesn't it? Yeah, well, we'll see how we get on. Obviously we've got 3 games remaining, 3 big games before Christmas and after Christmas. We've just got to take each game as it comes and try and get as much points as possible. Ar un stori, really. Dim yn sgorio pan da ni ar y top. Camgymeriadau unigol. A ia, da ni jyst yn gweiddi allan am streicar. Ond fedrai'm fod yn rhy harsh dwi wedi bod yn demanding ohonyn nhw tu fewn y fan o wan, ond
eto, dwi'n meddwl bod ni wedi chwarae'n oce mewn sbeliau, da ni wedi cadw bel, da ni wedi delio fo alym o dywydd yn yr hanner cyntaf. Ac, just disappointing eto. Oedd na agweddau positif ti'n teimlo fedrwch chi fod yn adeiladu arnyn nhw? Oed, chi'n gwybod, mae rhai ochr Uwch Drenewydd wedi dod fyny at fi'r diwedd y gêm, a fanna'n dweud bod o'n false position ag ati, ond tydio ddim achos di'r Gynghrair i'n dweud clwydda, a da ni ar gwylod y Gynghrair a da ni mewn scrap. A mae rhaid ni ffindio solutions fi fel rheolwr chwaraewyr hefyd. Mae rhaid i pawb sbio ar ei gilydd mi fydd o'n brifo pawb, mi fydd o some doubt o hynny, ond dwi'n siŵr bod o'n brifo fi lot mwy. Chris, looking forward to those festive derbies? Yeah, well, we've got a game against Carmarthen first next week, and it's important we'll rest now and recover, and we'll meet in the week and plan because be another tough game as they all are. We seem to be saying every week in the league it's a tough game, so we can take real confidence from that. We were missing players through injury and obviously having lost players in the week as well. So big performance and big result for us, and look, we'll see where we go from here. We know we're the underdogs, but we'll see how we go. Yn onest, wyt ti yn dal i gredu fedri di gael nhw allan o'r sefyllfa yma? Ynddo, dwi dal i gredu, nes swn i'n dal yma i fod yn onest efo chi. Dych chi'n gwybod, dwi'n ffeitar, na i ddim disgyn, dwi'n gwybod bod lot o bobl yn gofyn cwestiynau ac yn trio pwysio fi allan o'r drws ar social media ac ati a bethau fel, ond na i'm disgyn, fydda i dal yma i gwffio ac tra mae o mathematically impossible, fydda i dal yma yn gwffio hyd yn hyn. Ac yn dal i wenu hefyd, Iwan Williams, diolch yn fawr. Diolch i chi.